svijet duhova u Avataru. I Airo je zmaj sa zapada. Sa zapada! Nevjerovatno je bila prošla epizoda, dosta toga smo saznali. Današnja epizoda će vjerovatno biti u vezi sa Avatarom Rokuom. Razgovor sa Avatarom Rokuom. Vjerovatno u naciji vatre. To će biti zanimljivo, zato kaj nacija vatre jednostavno ne voli Avatara. Ne vjerujete verova da ne voli. Tako da vjerovatno ovo će biti zanimljiva epizoda. Tako da. Hvala kaj ste podržali, hvala kaj podržavate ovaj serijal. A mi idemo dalje. U nove pobjede. Zemlja. Se sve promijenilo napadom godine Vladara zraka Zanog Ang. Mogu naučiti prije nego što može spasiti svijet. Tak sam uzbuđen! Zimski suncostaj. Zimski sust. Evo nas tu. Apa zna da bu najebal. Apa leti, jebe mu mater, ali zna da bu najebal Apa. Gle, žao mi je. Ne idu sa nama u zemlju vatre. Ako vodi, nikad si ne bih oprostio. Tu i idemo! si ne može dopustiti da te izgubi u zemlji vatre. Da, istina. Zato kaj ako umre, stvorit će se avatar u naciji vode, a ako saznaju nacija vatre da je u naciji vode, uništit će naciju vode totalno. I to u roku od 2 godine, godinu dana. Avataru recimo treba 20 godina, 30 da nauči sve elemente, tako da se baš ne isplati sad trenutno da se to desi. Ne mogu ni ja. Katara je priznala! Kata Eng je to. Jebi ga Zuko. Jel bo Zuko imao curu u ovoj seriji? Ja se nadam. Airo? Airo je valjda ima ženu nekakvu, a? Ne, bre. Razgovarati sa Rokuom da znači. Istina. Moram doći do hrama vatre prije... Nećemo ti... Zamisli da su stali pred Apom. Apo samo poleti, what the fuck, pa kak bute ga zaustavili, nikak. Barem ne bez tvojih prijatelja. Mi stojimo iza tebe. Oh my god, Soka. Ozbiljno? Naravno, očekivao sam to sigurno. Pogotovo od Soke. Tako da, Soka je brat. Soka je doktor. Ne. To je dugo Apa voli Soku koji ja. Isti smo. mjeseca. Morat ćete brzo letjeti da bi imali ikakve šanse Hvala vam na... Krenite! Tera ih! A ko ti je pomogao s Hajbajem? S Hajbajem, ko ti je pomogao? I sad ga teraš, a? Ko pička neka. Baš si pička čovjeka. Kak je zvikal na njega. Kako ga tjera? Baš maše tam. Koji kurac? Okej, da vidimo. Zuko na seri! Nemoj dedu tuć. Nemoj starca tuć. Airo je još gol. Airo je u 2 epizode golotinja. Nemoj me jebat. Problemi sa spavanjem. dio avatara. A zamislite njihovu reakciju. Zuko ako je sa starcem nekim golim na nosorogu. Uopće nema smisla. Zamisli tu scenu onak. Imaš svoja posla, radiš svoja posla i samo dođe neki čovjek s dugom kosom kod konja rep iza i s golim dedom na nosorogu. Kaj bi vi pomislili? Ja ne znam kaj bi pomislili. Hajde, dečko, dug je put pred nama. Apa se boje, jebi ga. A ide brže, dobro. What the fuck? Kaj je taj brod? Zakaj je tak brz brod? Kak je tak brz? Uploviti u vode vatrenog. Ljudi moji, Airo se oblekao. Airo se jebeno oblekao. Od svih glupih stvari svojih 16 godina Zuko ima 16 godina, okej. Sad smo došli do vređanja da Airo vređa Zuko, okej. Samo kaj, Airo je prošli put zajebal u prošloj epizodi. Prošle epizode je zajebal stvari. Tako da Airo ne seri govno mnogo. prinče Zuka, ova je najgluplja. Ali dobra, istina. Ako on ide u naciju vatre, da li će biti zarobljen? Jer je svejedno, princ je, ali vjerovatno bi ga otac zarobil. Tako da, jer je protjeran. Tako da, mislim da je Airo u pravu u ovoj epizodi. Potpuno zaboravio da te gospode izopćio. Što? Izopćio? Ko je to reći? Protjerao. A ne what the fuck? Izopćio. Jebem ti hrvatsku sinkronizaciju, je. Potjeri sam za avatarom, a što se vraćam. Pa,
istina. Ali kada ga ulovi neko prije tebe, recimo. Previše ga cijeni. Jer ide u naciju vatre, svi vladari vatre ga hoću, znate, ulovit. Tako da ima ih pun kurac, Zuko, nisi samo ti jedini. Moj brat baš i nije Saznali smo da Ozai nije razuman tip. Fun fact. Pilaru, punom parom! Kak je brz taj brod, brži od letećeg bizona? Doduše, nikad nisam bil na brodu vladara vatre, doduše, nikad nisam bil na letećem bizonu. Tako da, ne bi mogao reći ko je brži. Ali pošto ima svijet duhova, vladari, 4 elemenata, vjerovatno ima i bržih brodova. Bolji smo. Isti Ujak Aero. Stvarno, prinče Zuko, zar ih nečim što ljepše miriše? Držite se! Ujebota. Bil sam upravo, vatrene kugle budu bacali. ne možeš... To smrdi stvarno, ja sam mislio da je ono zebova Aero. Stvarno smrdi izgleda. Šta ti je Postoji jedan problem. blokada? Ovako izgleda, ljudi moji, Ormuški prelaz. Ormuški tjesnac. Zbog ovoga mi plaćamo benzin duplo više. Zato nas se vješto kaj Trump dela. Iran blokira tjesnac, a Amerika blokira Iran i tjesnac. Blokirano. Danas je to politika. To je sve smiješno, ali mi nije smiješno kaj mi plaćamo za takve gluposti. Zemljano kraljevstva. Vrati se i nećete moći zarobiti. Da, ako on uđe tu, on je zarobljen. Znači, tak se otac i sin ne vole. Toliko se kralj i princ ne vole. Da bi zarobil svog sina vlastitog. Nema me jebati. Ne znam kaj je napravo. Baš me zanima kaj je napravo. Ako krenemo na sjever blokadu, to je jedini način. Nemamo vremen. Htio da idete sa mnom. Preopasno je. Jesmo ovdje. Dobro. Ajmo zgazit tu blokadu! Kako boš zgazil tu blokadu? Dobro, znam da je metafora, ali... šutit ću, lagano. Apa! Jip, jip! se. Molim te, prinče Zuko, ako vas narod neću moći ništa učiniti. Ne idi za avatarom. Žao mi je, ujače. Razumijem i njega. A mislim ne razumem njega. A mislim razumem u stvari. Komplicirane stvari. Prođimo kroz blokadu! Star i protjerani princ. Žao sam zaliscima, nemoj me jebat, ljudi. Žao sam zaliscima ovdje. Ne seri. Toliko likova ono u jednoj epizodi. Mora da je moj sretan dan. Koje su vaše naredbe? Srušite bezona, kapetane. Ne mornarice, gospodine. Jedan od naših. Kad bude tako, pripada izdajniku. A dobro, ali vojnici, kako se zove, i njegova posada, kaj je to? Kaj je s njima? Kaj ako oni poginu? What the fuck? Palite! Pali! Ovo je mnogo vatrenih kugli u jednoj epizodi. A pa krzno ti gori! Bravo Momo, bravo! Jebate koliko su oni korisni zapravo ovdje. Okej. Zuko je mrtav. Zuko je uništen. Zuko, motori su oštećeni. Moramo stati. Ne zaustavljajte brod. Kako žao mrzi Zuka, ali ne znam zakaj. Možda se oni od navek nisu voljeli. Ajde Apa! Ajde Apa! Bravo! Apa je najkorisniji u ovoj epizodi. Sjećate prošle epizode kad sam ja rekao Katari dok je htjela skočit s letećeg bizona Ape? Htjela je skočit na oblake. Stoka je to uspjel. Čudno mi je kak ne dobio fall damage tu. Kak nije on fall damage dobio tu? Ulovele ribu, kak je u 4. epizodi. Koliko oni imaju toga? Ali zakaj izravno na njih? What the fuck?
Zakaj ne ode natrag na oblake gore? Da ih ne vidi, ne znam. Pali! Pali! O! Ko je bi napravil? What the fuck? Ko je napravil? Pretpostavljam da je pritisak zraka bil i napravil je od pritiska toliko jaku snagu da je uništil jebene vatrenu kuglu koja je velika kaj apa. Crtić, jebi ga. Nema smisla, znam da nema smisla. I samo su prošli pored njih. Uspješno. Žao je za kurac. U što mi je žao. Smo u vatrenu zemlju. Super. Gospodine, Nisam siguran. Svjesni protjerani princ zna. uspjećemo! Spremni Čekaj, ali smo za privođenje princa Zukoa, gospodine. Ali on nije prošao ovaj... Misle da moru privesti. A i ako privedu, misle da bi Zuko rekao di je avatar. I pusti ih da prođu. Znao sam. Žao pokušava pratiti princa Zukoa da najde avatara. To bude napravo. Gospodine? A Zuko je mutav, Zuko kuži, ne kuži. Sigurno da razme, sigurno da... Evo aero sumnja. Apa je izmoren i gotov je. Mrtav je. Oni spavaju na api. Apa mora letet. Koji su to gadovi? Otok gdje me Rokuov zmaj odveo. Aha, je, to je to. Uspio si, prijatelju, dobro letenje. Mrtav Sigurno je. si umoran. Ne. Soka, jebe ti sunce. Govorila sam o api. Ja sam pričao Momou. Soka legenda. Ram kada je avatar Roku umro. Ubrzo će zalaz... Ako bude u hramu sami, onda bude lagano vjerovat. Čekaj, što čuo? Bar su probali. Mi smo vatreni. Jesu to oni s treće epizode dok su javili Avatar je živ? Možda. Mudraci. Trene mudraci. Čuvari hrama. Ja sam avatar. Ali, Buras, ako ste za Avatara, zakaj ne pomognete Avataru? Koja je logična. Samo ih je otpuhao. kontaktira Roku, neće se moći opisati koliko će dječak postati moćan. Wow. Za mnom! Jel znaš kuda ide? Krivi put! Ok. Izgleda da improviziramo. Izgleda da improviziramo. Tak, da probat ćemo neke. Vratite se! Fuck. Ne želim se boriti s tobom. Laže! Ja sam prijatelj. Laže! Znam ga! Zabavam se, ne znam ko je to. Nisu naši prijatelji. Znam zašto si ovdje. Je bi ovo neki gangbang možda? Avataru, Znaš? ja te mogu odvesti do njega. Kako? Ovo mi izgleda ko zamka neka ISKR. Što li je naumio? Što me žao nije uhitio? To te želi pratiti. Logično. On zna da ga Bilo bi mi više draže da Zuko uzme avatara. Ne bi mi bilo drago ni da je on uzme avatara, ali... Kaj bi se Zuko desilo ako ne uzme avatara? Toga se bojim. Zuko mi je i Airo su mi jedni od boljih karaktera. I Airo je brat. Tako da i nije protjeran. I zakaj Airo je uz Zukoa? To me isto zanima. To njihova priča me cijelo zanima. Cijeli lore me zanima. Tek smo u 8. epizodi, ne znam koliko ima epizoda, mislim da 60. Nisam siguran. I jedva čekam još lora vidjeti. Ja se nadam da ne budu umrli prvoj sezoni, valjda. Ako žao želi slijediti trag dima, ćemo mu to i dopustiti. Mislite da bi Zuko umro? Ne vjere. Jako je dobar karakter i Airo i on da umru. Prolaze od magme, Jesi li poznavao? ali moj djed ga je znao. Mi svi imamo veliku duhovnu povezanost. Njegove oči su zasjale. To je to je u 3. epizodi, ja mislim, bilo. U 3. epizodi se svi kipovi su zasjeli, dok je duh avatara pokrenuo, to ne? Mislim da je. Tada smo mi bili u hramu zraka. Da, točno o tome pričam. U trenutku znali smo da si se vratio na svijet, ali on nikada nije došao. Aha, znači oni su s vremenom odustali od avatara, vjerovatno. Da li su mene? Hej, šta se sekiraš? Pa kasniš samo 100 godina.
A Soka jebe u mater. Kada je gospodar vatre Sozin započeo rat, moj djed i svi prisiljeni pratiti ga. Hvala ti što si mi pomogao. Jebate koja muda moraš imat. Sam da ne ispadne starac ko konj, onaj ko klošar u 6. epizodi, koji kretene, dok se sjeti me. Razbebe neke. Ube do svetišta. Kada uđete unutra, čekajte da kip avatara Rokua parati s njim. Kak znate, možda, kaj ste vi razgovarali s njim možda? Ne! Vrata svetišta zatvorena su. Zar ih ne možeš otvoriti vladanjem vatrom? Ne. Samo potpuno osvješteni avšan da otvori ova vrata sam. To je kurec. U suprotnom, Kak bu on? Ne znam. mudraci ih moraju otvoriti zajedno sa vatre odjednom. Aha. Ša? Soka tiki. Vjerujem da je to izvedivo. Soka razmišlja, okej. Ujerma sjeveru. Žao će pratiti dim, a mi će zaklon. Dakle, kako bude on pokušao? Možda... Aha, oni budu s brodom išli na drugu stranu, a Zuko bude išao na drugu? Tak se misli. Da, tako nešto. Tako neka. Od svog oca. Lampe u vreću od životinjske kože. Stvarno si se nadmašio. Soka je jedini pametan u ovoj ekipi. Kogoda veli da je Soka mutav, on je mutav. Mislim, ne Soka, nek taj lik koji veli da je Soka mutav. Znači, Soka je brutalan karakter, ISKR. Da recimo njega nema, dost bi serija bila prazna. Ovak je puna, dost puna. I ovaj put, Soka? Paliti. Mudraci će sigurno čuti eksplozije. Naravno. Kako bude zapalili? Aha, on bude zapalio. Dobro. Još uvijek su zaključana. Ovo sranje. Sam rekao da je Soka pametan. Soka glup si ko kura! Upalilo. Ne, vjerovatno su sad i mudraci čuli, sad komplikacije. To se neće otvoriti. Ang, stani! Više ništa učiniti. Poljubite se. Taj udarac je bio tako jak, tako snažan. Soka, ti si genije! Aha, onda... Samo malo. A kako oni od glume da su unutra ušli i ovi otvore vrata i samo se prišunja Ang? Njegov plan nije upalio. Ali izgleda kao da je. Mijenila u zadnjih... Jel sam fakat ja pogodil? Mislim, jesam ja fakat pogodil događaj koji bude sad u budućnosti se desil i koji ja mislim da bude? 100 godina. Ušao u svetište. Sranje, znao sam. Kak sam znao, buraz? Ja govorim budućnost, ja proričem budućnost. Kogoda mi se javi u komentaru, pročitaj mi dlan, ja ću ga pročitati, znaću kaj ćemo se desiti. Čao. Ne znam, ali pogledajte tragove paljevine. On je unutra. To je vjerovatno Momo, sigurno je Momo, nekak se prišunjalo unutra. Otvorite Rokua. A baš me zanima zakaj Sokin plan baš nije uspao. Baš me to zanima. Zaka jebata, what the fuck. Znao sam. Momo jebe. Nismo. Sada, Hank. Okej. Ang, sad je tvoja Avatar ide. Kakav plot twist, nemoj me jebat! Zuko ga je našao. Prije Žao. Žao je namamljen. Žao je jebeno namamljen. Otkud im lanci sad, what the fuck? A Zuko, ti si za kurat, pa kak si to uspio? Idi! Prođi tog starca, sam ga otpuši. Kaj je napravil, gledajte sad ovo. Vidite kako ga je dirao za glavu. Gledaj, dirao ga je za glavu. Se sjećate one scene, ne znam kako se zove epizoda, kaj scena dok je ovu, kako se zove, ženu koju nema kose dirao za glavu i rekao je LeBron James. Yes! Michael Jordan! To je bilo dok sam čuo, to je bilo najjače. Mislim, nije smiješno, ali malo je smiješno. To me podsjetilo me baš na tu epizodu, na tu scenu. Mislim da su moderaci mrtvi. Dok iziđe Ang. Baš me zanima kaj ćemo Roku reći, da li ćemo dati nekakvu moć ili neke. Svjetlo obasjava kipi, ja govorim Roku. Ništa ne događa.
What the fuck, zakaj se neće otvoriti? Zanimljivo. Zašto ne djeluje? Zapečaćeno je! Avatar Roku nas ne želi unutra. Znači, ipak Avatar Roku je unutra zapravo sad, a? Njegov duh. Tu se ništa ne događa. Oh shit, a? Ok, crkla mi je kamera, tako da me ispričajte. Nisam znal, dobro pa gledam tu kod snimka. Jebi ga, ne znam. Crkla mi je kamera! Mislim, nije kamera, nek mobitel, prek mobitela snimam. Uglavnom, jebi ga, treba punit bateriju nekada. Uvijek je naša dužnost. Fuck, ne. Žao! Žao je ipak našel. Nemoj me jebat, Zuko nije uspel prikriti se. Fuck. Srce drapajuća predstava. Sam da će gospodar vatre imati razumijevanja, sniš zašto si ga izdao. Ko? Točno Zuko ili... vjerovatno ovaj. Mudrac. Prinče Zuko, častan trud. Ali častan, čast, kao, Ali znaš. tvoja mala dimna zavjesa nije upala. Gospodar vatre biti će zadovoljan. Zakasnio si, žao! Prije ili kasnije morat će izaći. Morat će izaći. Žao, ideš na tu taktiku, ti prljavi stvore, a? Moram ti nešto važno reći, ja. To sam ti, dok si bio u svijetu duhova, slao svoga zmaja da te nađe. One sa kometom. Da, Što ona znači? Da. nije tim kometom počeo rat. to znači? Vatrom, smrtonosni udar ostalim narodima. Tak su znači nacije sve pobili, a? S kometom, ali kak im daje moć, to me zanima. Kao, kaj je dobio super moći, nekak. Znači, veze ima komet sa ratom sada. Vjerovatno će novi komet doći, to mi ima smisla jedino. Će se vratiti krajem ovog ljeta. A zakaj se zove Sozinov komet? Samo je jednom pal. Samo jednom. Taman dok je Sozin napadao. Sve se podudarilo onak, baš kak nije trebalo. Avatara nije bilo, komet je pal i taman je Sozin mislil sve napasti i ubit. Wow, to se desi, jebi ga. Iskoristiti njegovu moć da završi rat zauvijek. Čak ni avatari neće moći vratiti ravnotežu u svijet. Fakat? A dobro, da. Mislim, ako realno uništi sve nacije, ne, tu Avatar ne može ništa. I doslovno ravnoteža pada. Prije nego što se komet vrati. Rješavanje elemenata treba godine disciplina i vježbe. I vi moraš biti gotov do kraja ljeta. Znači ima vremena koliko, nisam siguran. Čak ni koliko, ima vremena. Mora se brzo baciti na posao. Pustite svoju vatrenu moć, slanca! Kako će se Angi izvući iz Ne znam, Katara. ISKR nemam pojma. Jedino ako ode u duh Avatara, to je jedino, ja mislim, kaj mora napraviti. Ovak, mislim da je nemoguće. Ili izađe iz, možda je stražnji izlaz ima, pa onda otiđe tamo. Što ako ne usavršim sve elemente na vrijeme? Ti to možeš, Ang, i prije napravio. Kao, ne kužim u stvari. Ne, u stvari kao prijašnji životi i onda je sad njegov život i prije to napravo zato kad ima prijašnje života, a to su avatari, kao, u tom smislu. Stici završava. Moramo svako za sad. Ali neću se više moći vratiti. Imam pitanja. Kako ću ti se obratiti? I od tebe. Kad budeš trebao naći ćeš naći. Samo me nazovi. A da daš broja nekakvoga, mislim, ne koristimo više fiksni sigurno. A dobro, ne znam koja godina napravljena serija, pa te nazovem samo. WhatsApp, Viber, nekaj. Mora i Teams, prek za školu. Velika opasnost te čeka u hramu. Mogu ti pomoći da se suočiš, si spreman. Duh Avatara. Znao sam, jedini način da sad ovo riješi je duh Avatara. Opa, kaj bo sad bilo? Mudraci se boje jer znaju kaj bude sad očekalo. Sad me zanima da vidimo sad ovo. Angu duha Avatar, what the fuck, kako uzgo? Ne, Ang! To je Roku! Roku, si to ti? Sveta ti oči nekako, kaj da zombija glaš. Žao mu je sad mu je žao! Wow. Zuko beži, dobro. Okej. Ja sam rekao, mudraci su mrtvi, znači svi budu umrli, ja mislim tu. Avatariti ovaj hram. Moramo pobjeći odavde. What the fuck?
Rastolili je ovo... Kaj je ovo? Koja je ovo od poda? Kamen ili kaj? Roku vlada lavom. To postoji. Vladanje lavom. To je valjda vatra, vladanje vatrom, pa onda... Mislite da vladari vatra moraju vladati magmom i to sve? Ne znam, iskreno. Uništio bu sve. Sve bu demolirao. Wow, ovo je tak cool. I to je to. Ovo je tak bilo jebeno cool. Wow, začuđen sam. Roku je uništil sve pred sobom. Ovi su... Shvaćate vi situaciju? U jednoj strani, prije nego kad se otvorila vrata, Žao je rekao svima, uništite ih sa vatrenom moći ili kaj god. Nakon nekoliko vremena, Žao i ekipe više nema. Pobegli su doma. Čim su se otvorila vrata. Zamislite da vam je neko rekao, zatvorena su vrata, ubit ćemo ga. I onda samo vidite na izlazu Žao kako beži skup s svojim vojnicima i svi beže. I samo dvorac, uništen je. Držimo te! Wow, ovo je bilo... Ne znam. Šao. A to je ovaj mudrac koji je izdal ostale mudrace. A pomogel Avataru. Mislim kao, mudraci su za Avatara, a izdal je tako da je pomogel Avataru. Da zapravo dela svoj posao. Jebe mu mater, ak ja parkiram, mislim, radnik komunalca samo i radi svoj posao. Ja sam parkiral tam gdje je zabranjeno, gdje treba plaćat parking i nisam ga platio. Napravila je svoj posao, dao mi je kaznu, jebi ga, moram to poštivati. Ne moram jebati radniku mater. Ali moram jebati komunalcu mater, pičkama materna, pušite kurac. Momoj, evoj, spasioci Momo. Još ima kapu od onog mudraca, mudrac Momo. Mudrac Momo, sad sa senseja je došao do mudraca. O, mudri Momo. Nema princa, nema Avatara. Mislim, realno da. Ko je kriv za to? Mislim, realno ti jednostavno si beskoristan kak i Zuko. Tako da, ne možeš gledati Zuka ko neki jadni lik, jer si i ti jadan skup s njim. O što imam je 5 izdajnika. A, Zuko je pobjegal! Zuko je uspio pobjeći. Da bude ga sad nacija vatre iskala, zato kaj. Ali žao niko ne vjeruje. Mislim, makar ima tu očevidaca kao. Ne znam sad sa Zuko, a budućnost kako bude. Ali zapovjedniče, samo je Šaju pomogao. Da, realno, what the fuck. Pa samo Šau izdajica. Začuvaj svoje priče za gospodara vatre. Ti ih u pritvor. Žao mi je, pičko jedna, ali vidite ovoga dedu, ovo mi je najjače. Ovo je već sporen. Ovo je znak kaj ga čeka, Zuko je uspio pobeći. Respekt. Opa, ovo me podsjeća na Disney, onaj lik kaj peca s mjesec. Ne znam zakaj. Vjerovatno radi mjeseca, logično. A, Katara. A Soka, pokvaril si. Sad se mislili poljubit, vjerovatno. A, obiteljski zagrljaj. To bi bilo to, wow. Ova epizoda je bila jako cool. Iz dva razloga, zato kaj? Radi Rokua, prvenstveno radi Rokua. Kaj se sve izdešavalo i kaj smo naučili? Dakle, komet je zapravo izvor i zakaj su sve nacije mrtve. Makar ja mislim da je nemoguće. Koliko god da ti da komet moći, ne možeš uništiti sve 3 nacije. Bar u toj situaciji, ajde, uništili si, ne znam, 1 naciju. Ali ove druge 2 su mogle pomoći tad, poslije. Bar dok je komet izišao. Ne znam, jel imaju moći samo dok komet ide kao, ili još i poslije. Koliko to traje? Koliko taj buff traje? Tak da također da bude novi komet došao i da do kraja ljeta Avatar mora savladat sva 4 elementa, inače bude uništili još 1 naciju ili gore uništili sve. Vjerovatno svijet, tako da jebi ga, malo je smoreno. Sve se podudarilo da nacija vatre pobedi u ratu. Nažalost. To je činjenica. I saznali smo da u stanju, ne u stanju Avatara. Ako ste vidjeli u nekoj sceni, Avatar oko je bil sve dok onaj crvena svjetlost nije prošla. Znači, Avatar oko se vjerovatno ne može pojaviti
duh avatara u igri. Samo se pojavilo radi kipa i radi hramata. Ako je uništil on hram, da li nije uništil on sam sebe? Jer u toj prostoriji to je njegov hram. Ali možda mu ne treba ta soba, kao ta prostorija s njegovim kipom. Jednostavno. Ne znam zakaj je uništio hram. Dobro, uništile je radi ovih, ali Zuko je bar pobjegala knjige. Tako da ono. Žao se isto pojavilo u ovoj epizodi. To mi je isto drago, ok mi je lik. Je on mutav i to sve, ali ok mi je kao lik. Bar za sad. Stavite like, subscribe, ako želite još. Hvala vam na podršci. Također. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav.